Working President jangka New Trap National Youth Movement ubah don lang nong beri minta kesi kakat sau tarik unaitung ula syakot hajir halum dingdri police station. Katai kajing syakot hajir jong u, kadai halor kajing ja jong kajing siat yap sangot kipaj ba hamukro, haki bor pulit asam hakas nem baladep. Haba keren kilat patai kubor, nakaliang ubah don lang nong beri, ula yatu bakatai kajing syakot hajir jong u, kadai halor kajing keren paj ba kapala long hamot pran, haka ar pulai tarik unai wing hakas nem baladep. Kabala keno banakaliang jong u, ula berngam badseng ya kaseng kieng atiar. Henry nakaliang jong u, ula pensyai na marka datang ke jingkren sokya, na marka jingja basosi kipan ba, hakitan border. Kaseng galong baik ba. Gidang syui menen ba kipulit asam bat kipat karbi kidang wan ban jandrat yang itu ke dieng gise depo lapangap. Arpo hajar teli kitum riding la jandrat begini ke pat ba karbi bat kipulit asam. Syai ke sarkar Meghalaya. Saya ki pulit jong jela Meghalaya. Boleh ki pulit ki pun kam ka bakot hajir yang kisang balang de. Kata kadai ke cingkeli ke bang aku aman bu ek police department khamtam ek state government. Boleh ba phi kispen jenjar phi pun kam le tang bakot hajir yang boleh phi noa ban pha ki bre jong phi boleh dalam ini perdo persnam ki jeng. Dai halor kan ne kan ke bapan bitar yang kalong ba hadu bang yong bang inform sing le no. Babaya kata ngintip ke por kan batai. Lara na kapor sa kapor ke disyanyan di kibreo jungi kerja. Kumne hatung hon mo. Dan ki bahon bersupait bagi mensembreo ki perlu persnam jungi ke suyap ke lengkian kasnam. Hamadan tang na kadau ke jing leklet di bor sarkar. Kamot kata ke jijit jungi ke sarkar kadai ke bam kabala le no ai. Ya suaba kasnam kan lengkian biak. Ha ki perlu persnam jungi. Nia ai kan ke warning ke sarkar. Baka sarkar kadai bersim kiai kene ke jingja hapo blok 1 blok 2 bat hapo mukro kebarang suja macam senam bat khamtam mentah katu ke jing wan bo jong ke jing wan jenrat jong ki pulit bat kipat karbi ke dieng hapo lapangap nang ta ke kapor katu ke jing wan bo jong ki karbi bat ke sarkar asam ya katu ke gate hapo khanduli kini kita gidak kishen jong ji sat thambor ke sarkar Meghalaya balai te ke sarkar Meghalaya kam kendit ban riau hatu kila bon kam mo tang kata karukom banong ba ngisiput bon kam tang ba penjenjari ki pa ki jongi i kulmar halang khra ka DC jong ka deputy commissioner juga iskasil ka penni da kata ka ban ka 144 CRPC hapo ispo beje ambil si on pleduka ya kulmar simet halang khra kabah tai po borar jongi katne ka jing ka baki parari jongi ka sarkar Meghalaya balai tang Shillong hato ke sarkar Meghalaya ka ketam juga agak ditang Shillong mo kamdai sapordar kini kadai kecingkeli ka bang aku abad bu ya kini kibreo ki bakam ya lade baki dai kiri jat benrio hak pari election da ane kan bthai kesaman bthai saka khandauru nomor kecing jat benrio ko jongki harai kai ke bapan long mentapat bah ya kita bar taksiru hak jaka hana ban ai odd even ye ki private bi kiwi ksai ye ki pajba hato kene ke sarkar kene tang sepeniak mi pajba mo te kata kecing le ajo ke sarkar ke pendom yengi hadu kata ba kata ke intention ke bong working president jungi ba ke datang ke jingkran hari ngintep lada kadon ke jing ya thombor ke jisa thombor na kapor sa kapor te ngimban se banyak na kanu ke lentiru kapor kan sebatai ngalakran hai itu ba SI pertu ba SI pertu ngalakran na basay kapor kan sebatai namar ya kapor ka ba unong tu unwan tu umju lupa tum kasen ngin pet lara kane kijing thombor kam sange nakaliang jong ka Assam bat lara kane kijing thombor insyaallah tuklar dak sarkar Meghalaya lesi kane ka ding kan saklang hakano makano kapor ya ka ba mla syu bantem lara ngikran kumta kipat ba kibabon berkiwai ki anti sang balang kinong baik bersyuberngam siberngam hari lada ale ada kakam kiong begini digeri khlau taba ya mentang gidang ya sya kajing ya sya ngitep bakar sami usok jong kajing bah hari lada kajing ya sya jongi kamlan penmi usok jong kajing bah nget skam baki ki jingja ki bahadian habot ngintep manu ban batai kata ka sarkar ban kini kinong bakli kin sabatai kene kajing ke bakari jongi ke lang te nakaliang cungaru ngala penmi tai kentin ngamlen hiru
namar ba kalong baik ba Nisnokia halor kene ke cing syak le beng bat ke cing syak sim cendat cung kine ki para dok para senam cingi sanut hang thia ko mokro hau ni u snem blalai no mo te ni sneu apo mot fran te gade apo haka arflaitering baklang haka arflaitering tingi kren ya kene apo mot fran ni kren apo public meeting te kane gade tang ki intention mo ka ba hadu mentai ka seng kan namdon kono no ta cing thmu ka ba ban perkhat ban poisya shidu to pot ban yes seng kita kam le no namal ke intention ji kalong be hatu ke por ba ngi i bak sarkar kadangi penbek pot bat ke sarkar asam mo ngi na galeng pai ba ngi modur be ba ladon kata cing be pot mod ka sungsuk sung ngai du kandon andai phau se preng kata cing penbek pot ni man pum kini ki cing cia ki bas ngosi ka ba ki pardok persnam cungi kila asim no adu sanut haki pulit asam antam ki brik badan ka an tengi ngi dap ka mensem ko bas ngok cia kumta ka teni na ka mensem cungi ru bangin keren kumta andai haka cing sisa hi ngimdon kata cing mut ban le kumta namar bangiru ila don la ka cing nang cing start di kwa ban ya kun ban ya le na ka banta ka sungsuk sung ngai na ka banta ban wanra iki cing bahar cing ban reul lang bau khulom lang ba ka cing keren lang ba ka cing trilang bar sarkar angkat bar ki pai ba kata hi ke de ka thong cungi ka bangi kung seng balang ru ni seng hang ne ru ni tre mar khmat bar sarkar la dang ngi ki persya bar sarkar ka de lang ba ka cing start bar cing trilang cungi angkat bar ki bor sarkar lang ba khulom kamdei lengba ke tang sulai namar ngilai ibadah kecingya cingi lengba ke tang sulai ki bla dep no oksem bla lenyo kampoi sini sino tengi kum seng balang ngidon tang kau igelenti kata kalong baik bani trelang bat ki pajba ber ki bor sarkar rengkat khulom rengkat kecing trelang bat baro seng balang nak banta banora ke bahaka met ki pajba khaptam ki para do persnam ki basyong hak ni kabri new trap newscom